Toi fa jalo fa tu tali mai o le tato por kalame malo longa masane nei vanga le fiafi. Pe ona u fa tu e foi mai loa i le tato wa malo longa. Ia ona tato wa fela ia lea se I fa jala noa ia le sunga ia Samuelu po Sam. O le ingoa tasire nei ingoa o te loa ese mai le ingoa o le tupu Peltania o Salesa. Ke lota sile le ingoa wo matua lau I loa I le lalolangi anto Samoa. Ia ona ile to namare la ina vaenga sa tu lai mai fo ia me se a le hit and run fo le la wo lunga o mai le so le la vai fa solo le sa I linga. Ai mo le uru I taimi o le ua fa ia ile tatou fa tala noanga le nei. Talu mai fo ina fa tala noa I lana mo li mau lua tausanga ma le valu masina talu ai. O te fie vai lo atole o maua tatou ua taimi sunga ia Samuelu le au piki po Sam. Ia ai me se fo o sio na faletua ia si vai. Ia ngata I leo to fine ia lise. Ia Marie Schmidt e lungo le tatou por kalamel nevanga o le afiafi. Ma lo le soifua manuia I lo tau vase tolu. Ma lo le langi e mama ma le soifua maua. Lise, Sam, ia whapea ma si vai. Ia la tatou ama tatou sa utala ama tatou sa whaafesili Sam. Wa te lo lise ia wa ilo so I lunga prokalame wa tele taimi e fio mai yail to fine lunga ma fai tatou fa la ulo fo yo le lu sa linga na meto. A Samuelu o mai oi. O mai oi le taimi. Ya le mo wa le on wi on le lo fo bai dia kun ma ro si de o mi mun ya puede ma fa kai ya sai po I mole e mi vo sa ka ko bala I awo mo fu ka fu ni e mo li ko le ma fa pa ke le ya pena ko e sei lo ya me sei da mu sa mo pena ka fu ai mo fu ka awale a mo ka mo kwang ya dia yang le mo pena orngi đau loi kalau jadi ngomong kan main hukum ya fakas koi ai ko ya se ko se pa mau ya pa wo foi mai masa ya ma ko fie ya dis mi ko le ko la pa kai ele la pa e ala foi de nang lango mar ko ka ko inas pena foi ko lo famo Rongi ka ka pena o mau kan wang kai mu mi ka pena ko wang lele ko mi se so ai ngam se fanga ala fo le chong le mu ko te ko ngi FDF ni ko to mengi kai mi wa ngafi dem sa oi dia so mafu abu nanga mo ile aba mo kala I ko mo kam ya ko mo ya ro fo le ko so soang ya ko ta mo ya la fo I ko lo como na ko ko ni sia ko te nga ko ma au ye mo li ke de ko le nga fa fa ro mi fa ka wa ai mo le ko fa fa ke le la ko wa nga le ko wa lo ko mo e mo le fo le nga fa fa I de ri fa ni se fo I ma ka usa ko te nga afia ya yo enanga au fa kasi dia po ma na wo yonga mo dia po dia nga fa kai ilo ko sa po pale fa penanga ko sa ia ya ro kali dia po o kali dia po ya lai ko pasang mo dia sa fa penanga ko kalau ai mo ya misi ko uang sepain ya ni dia yang ada dia po penanga ko sila fa ni ya so mulai poin orang pergi sama ya masih foi aku mau o mai masa ngayalo kale ko fa beo fa ngai teu mak ngi foi fa ka ba ya dala la mo sai ding orang ko ya ulang ale mulai poin orang fa pergi ya so itu ya mai mengwir ya
Okay, vai ako di wa leva nga if yesau ke fa fika ele atunu ai ma lo sa ngwa Samuel. Okay, ro foi wa misia vai lenga kasala ofisidi ada wa makwa isa moku ala fa fika kele ya aula ngona o le tangata fia wa mafaiona ai se ia fea kupea nga ia uvae nga uke fia whaafsidi ai. Ia i soula ngona. Ia ona ai mese fo ia seo whalitua whape whalitua whine ia lise. O kei loa o le kele o kaimi. Ko lo walanga atatu tala noa i le talaanga ma le history o lausunga. E le se tangata e fau le alu whalipuipui. O te loa o le wa sa masani i taimi mua. Ai peitai. O leo te tau whaafesilingia soula ngona i lau rua kausanga ma le varu masinga lenga e lakua ingi. Ese mai kaimisa masangi nga e arua o kaimisa e aru mua. Ia ele iloa tele o e tangata. Ele itapua ia tele o e ni tangata. A ore kaimi lea nga kupungei ona o lau moli mau se mea sa eva aia. O te ilo ina lea fua ilo urangona whaafetai lea ua e sangisangi wha manuao. Wa o aso uma makaimi uma i kei kua i lai te tonu le potu o le tau fia po uta i tanu malala. Te loa e sau alo ma fau le tapua inga ale atunu ia e mese foi o sio ufale tua. Ia e mese foi o le saidingo le neivaenga o le ami o tonu le alawa e foi mai tua. Ke lo la wa ia oi. Ana ele fa ka inga ele loa e tangata sa e fa pui. E tasi ar va e tangata pesa i Amerika. Pesa e ni usila po Australia. Fatu le suinga langa o au le fai mamoli mau na ta fa atala noa lua male afa tausanga taluai. Ele o foringa yo lau sunga nga uva ai aku iai i le ka fa karangoang. Ar kaimingi. So le pese tangata ya ole ase langona fa fowina ese mai lau fa fetai ya ole nei taimi wa mai a mai ai le turina ole o taimi o tau fia ma so langona fa fowina o se tangata fo. Iya, baik lawari siap. Jadi, angunga sia dari mau tadi, baik lawan pui. Ese mai mau lang masa tinggal o. Ekele aku masing o kaufia. Iro masing sa o pui. Oleh sesenga la yeke. E mama ko le kele masing ni la umufu. O le kapo ia me sei fo ia o ko fere ko e ha pena ka lo ile a ko me po e moli ko ila ko ka sanga ia ma ko ka ri fo pu ia ma ko ia po i ka fo pu ia e lang mo fi ia mai ke o man ma fo anga nga o lo mo fo ku nei e o mo fo e o mo va va mas isso que me diz que não confia. Aí não confia lá, não confia mo mas não le que não sala mo só não confia pico. Esse lá porong mai. Foi porong Paula ne dia le au la ngila ka o kia. Ele que mo fo kwa me a fora ne. Na fo com me dia ko lo ma. Olha ko e espera me pouco o teu me nga. Ngaku mawar fa ko mai sei fo. Fa mo la de ki o pa mo ya so ma pungi ya so du ya mo ma pungi ko fu ma wi wa ma ko ku fa ka sia mo na mu ya la na ma pungi si o ma ko pa mu o sa mo ya pe nga in na ngo fi ye ki malo wa sui ya o langa nga le esole pa ku mane ka fu e mama ko la mo fu le lo wa no ko ni le lo mo le ai o pereo foi lá o aluguel ele conseguiu para ele foi como show e sushi o lá que é que o como foi algo pau é foi o manto foi ngai foi mau ele afiou uma foi kamai kai farmasi mai asa antalas e mole foi yang apa kai e si afiou uma kamai kai farmasi ela foi eleava fa algo pegando uma meia ia
o ke sa ua o le so sa o ua mo wanga kala ia la ku fa pe o ko fa ia video wanga mai ia de so fu ai mai e mang ser ma ko vai nga yo o afia mai e ia an wala la pa kali nga pidi dia so va ia ai ro e si vai e ma ko lo ia e lo mama la mai ulang nga malu ia ai fa ka ia ko le mo uma ya o mai le e vango ma mai ia ko mai kai fam singo ko pe nga buli mai le mo ka lai ia o ia se kia sa ia o kalio o karsang ale mu mai se foi bo mai masa ni mama ia mai se foi ia au ku fele ko e ngalo e kia u fai se au ala yo la ko wang sa o wan kalami ma lu nga pai le fatui pui au wan mai ku kalami ya au ngai ku se kai mi ya au mai pa kalam mo ngai kai se au e da si pai te au ma lu le ai ke we ya ulang si ua malanga puspa ia nga mai ko wa ke mi fai ia na wa fui bai au i ka fia bien nga le la mo malo fia ia ya ko ro nga fo no nga le mo fai no o mai o sa ko nga pa ka se ke si ko bo se pa ma se wa ai e nga ia se ma ko malo o sa longa kapa ia boleh pulava mesi malaika ia malu muai persia mar fasalafai ia boleh puai dengan faskai kelo ngai mur ka kova kelo ngai mur ka kova lo sa ko dia lo sa mar apa dia puai ka kova ayu ia boleh dengan paket o vai atua matua soi asi vai au tafa ma dise se taimi au afe mai alise ia ai saungo ia wa te loa o lau susunga ua fai ma fa longo tanga tai lo si ufonga a si vai e dei fa longo ma fa fonga tele na tunu si vai ia o mai oe le nei taimi ai mai se o le mafutanga ua toe le mafutanga ua toe so ma fa au ma tama ai nga le o sautua ya kalau kain mulai ngomong ya kan pong ya mio pulang ngomong foi sia mas mari oli ngomong ko esa kamare ainga ele fai que querer o forma ne ngal de ole foi ingi kapo yengi ne vai tain ya e que no é que essa o cara o peca que fez calavu ya é molia quatro cai de como mole lá com se só alguém foi ama oi e macau eu quero com é que eles são claro malo cai moele mau cara ele le faida calavu a curer malo favitai o lea la fatoa o vai tino alea ile i ila mai o ni fo au lo le o te vai atu ai le te mire nei ai se tata o atu lise ia se au mai asa o esa wanga awa o ele isi tangata ua tele upu matala le atunu o tangata ya lolofa o tangata fu ye matua au mai au vaku la se langona le wata le sa mala le fionga fa masino kilia uma me uma solo fu uma me uma matulanga sa tu ia oi mai se langona le taimi ya pa saya lang siya mo le pansin ya tan partisamo o sa alo ile kisi mo tsui na mai que loro de la mona I think I always try to avoid the question there right from the beginning. I overtake me online out to my profile to for the civil file see but the mouse itself for in my really have fought hard
and then they gain victory, and then they come back and sit and pray for Maluma. So sometimes I sit back and reflect on the journey that I'm finding. The power of Muna is overwhelming. It's just that I don't find I'm tired of because if I say I'm okay, if I say I'm okay, I would be lying to myself. I would be definitely saying to myself, I'm not telling the truth because of course it's all clear and I'm appreciative of what the decision I have done. But ako makupaw pero so no masaya so no area to my say my power malumong na sila and I don't like because on the journey didn't just living on outside the walk journey if you pass the mom that package I have to carry because it was just my own intuition, myself that I wanted to start to help. But I forgot that in doing so, you're bringing the whole community, the whole people that you love genuinely alongside. So right now, I'm still trying to process because although I want to 3 out of my kids there, and I still have 1 to go, and it's still going to be the same package. And only me for because and dragging your name to the mud and also trying to keep you quiet and trying to keep you silent for something that you believe in. It takes courage to do it. And I'm grateful. Exactly, we'll get affected by the decision itself. But sitting there and listening in the decision, allow my la sola maquilla y para my story, and then carry on my answer. But that decision, you sit there and you wish that the whole of Samoa was in that courtroom to listen to that. Because she didn't actually drag the victims of all this or city mako, city to she literally spoke about every good thing it revolved around us and those who never complained. The incident itself, my content to the main case after. And I sat there thinking, I wish she prayed that someone could have heard what she spoke, because it came with conviction, it came with power, it came with authority, it came with love, compassion, it came with the whole package. No matter na all of the others, na all join na all kuway mo mausapali mo five sa this is the whole package na my decision niya. She spoke on young victims, and she spoke on our sides and characteristics. So everything is there, black and white, and I'm grateful as Sian. But like I said, it's an overwhelming experience, and to out there, and I'll be grateful, and I'm grateful. It's in the history book, and we'll continue to do the good things for our country. Malo faftai ya Alice ele finanga malama utelo fo le langona le na tasia o fafsili utelo fo ele peno fatele umistato fatal noanga ole a o le alu itu loloto fatal noanga masamuel we pe ona tele na saili ia vano ni si o fasala lau on ole utei lo mo malama o le ta o tole loma ia po o ile tulanga o se fa wa win o le case le nei langa
o le alava e taatia le hit and run, which is o nai vaenga ia ko ngeki anga i le case. But so far, lise, i lau sa valinga anga i le case lava lea, do you think o lala ua vavala mai se ata o le saunoanga le fionga le tamaitai whaamasino e sunu ia pesa ili e tau i le tini le sa ilinga mo vaenga ia mo le amio tonu. Le ua pei wo si tau langai o tau ia ta imuaina mo le nei tai mila sofi ngalo o le ua ta auto for the good cause e sa ili umai mangisi mea o faali lilo mo mea uma o le pe o tau amata mea e sa ili ai le amio tonu se me se saunoanga. I think it was good that all these things has happened. But the only thing it could have been done better. I'm not going to talk about but they could have had to go through the elements of our charges before laying the charges upon us. One thing that I picked up from the decision of Judge Talasa was whether or you not told Moriatu or not told it was meant for the police to investigate, to help and to assist in the investigation. It was never meant for the court. But unfortunately, they just grab all that and charge us and take us to the court. They have nothing to stand on. So, they failed every time, and like I said, it's good it happened, and I'm so grateful in a sense that I've been there, I have gone through the system, because I realized our system needs a lot of cleaning up, and there's a lot of things needs to be done for our police as well, in the side of investigations, because the skill that it was not up to standard, and there will cost like lives and good names of other people were involved with because they didn't do a good job on that. And I'm great and no kind of formal because now Judge Talasa has given the opportunity and now we have this time to face the reality of who did it. Because of many of family, I have to say that. And it cost us a lot of money. It cost young people because we're able to get our cases, to fight this. Whereas just to issue every day, charge more. Unfortunately, that didn't happen. One person of what views and we ever came to complain. But how many other Samoans have gone through the system and the system failed them badly. Plus, all those things, it came to my mind. And I don't want to keep quiet about it. But we are center. I know sacrifice is a big word, but to do something for our greater Samoa and for our generations to come, we'll get there. But I'm just grateful for fight and fight through it, and then that's how we see. And I think if everyone could see that, we are one people, and we only want one thing. Is that for our people to get justice of everything that we do, just like how we wanted justice for our main to walk up again. Malo. Faftai lise ole fisilia o te fimana o e mai sau tau fa malamanga o te rosile tu anga tonu o te loe fito tonu anga ia Samuelu ia Sam ma sivai ai ma se lava Sam ai o te mana o mai sina o valinga e tau fa vala mai ai pe a fai ma faina e sau noina ia vaenga le ona o lena saule unga o fa masinonga ia lewa le mani tua inga mani
ma fau ngai fa maoni ai la fionga le li palemia o lio ia me se foi o le fionga pulea ia e au fie foi ma o el tofine tu lo se vangai si au misi kasi foi le lau saingi le nga le pei na fa yela mo rianga ai tu sai le ia foi se fa maoni anga ai o le mele tau facilitate tangata ona o le ia le fasi o le fa masino o le fa unga la fionga talasa e fa maoni ai ia morianga o Samuelu i fa matalanga defamatory fo ile i lunga social media o le mafu anga officially tu wai leanga e o fo ia te o te fia manino po o le fa unga le na e au fia i ma fa karangoanga ma Samuelu ma Sam langa o le pia generalize maile a mai ngole le o fai tau atu ai foi o nai fa ma ni maile ia morianga pia tangia mai e ioer fa masino e le sa o fa matalanga Samuelu sa fai lungo le social media pe sa tau fa tu lo le upule fa nga fa tau fa leanga o le la o ke kau fia fisilia ko wa o ke ngofo ma o le vaenga le mo one day fo lo no winga ya fia i mar fa tanonga le sa fai ma Samuelu ma afa pe ioe o winga la ya kia correct me if I'm wrong ya kia ula e faisi kau longo le o le tūlanga le fa fonga mai le tunu se manga se fisosongi mai afa mole li se e mafaina e tau valvalia mai ia tau fata o tole le ia po o tau malava fa mole ke loa e au ia le tau ia whangalongo i ole umai a kalasa le woma ia kia ia ele koe kaya lo bai kalasa ma kai pa osin o e afia mai mo lo waru mo le media e ole e lua me ma ko e mo dia per mo i kala me ka fa ka mo anga sia ia mai le amakang ia mane fa to mo anga fo ile ni ngan le o tau lo vita ia pe ngana lenga wa mo mi mo mai ya ka mai kai pa singo ia wa mo dia mai le pa fo anga mo dia ita o me ro fa so sane mo ole social media fai lang ia ole sila ni mo pare o sa mo le media pa kala mo ai alo kelele ia le kau ai fa pe o murianga ngali mo le o ulanga nga lo fa so sa ai ia male si murianga o dia ia le nga pa ma ngi me kala so ole murianga le ngai le i le fa pe o le fa yo fa kala nga fa se si ngai nga duen fa ari ba le malo ia pe o ulanga nga sa fa ilo mai murianga ya ai o ka kili uma lo mamla lo kala me kala se o ala ngasi kala fa me kala se kanyor fa unga o kolule lo ya laudi ya me se foi kulea fa ko malam ya ala foi le la ku ka usa pa mai kala mai kai fa si ya ngasi kala ya lo que pe que fuli sel ma ale lo mai fuli sel ma ale ai fa pe mai a ko ole fuli sel ma ko mo ri de wa ko fa pe ka fa si ko fuli ma so la pe ko mai kai ko si i o ma o wan ngai ala murianga yang fa iri ko le ia ai ulang sa wa ia mi ko ele ka fier fa si ma ele ka pe nga amai ele fio ko mai kai fa si ya sa alasa leva ngo e su e ai i lunga ba ale kang bia i fa mau ia mai ole kua e si le fiera mi ko ele si mela fa vai ara mi ko ne si la mai sa mo le ke o sa pe mo ka fa kai fa ko malala so ila e fudi ba ale fa mai ko mai kai fa si mo fudi esi me ngai la mo na alo fi ya mar wangan fa kai ya ku sa ya mo se ko ire o fere ku ya la ila ku korsana ya la sai dingo la me ku kai yo ku lang ngale mo ko de
Sekarang kalau ukuran dia Kai lava. saya pun nampak fisik. Yeah, Have it's that. gonna help. It's gonna help on that siyasan. Ono le na eti mai because in social media pero what ko sa usam ni mo le sa saya ina mafuaide pamauya isimo yan. Yeah, well, basically, I was charged as using harassment using electronic devices, whatever. I might tell me my charge, and yeah, it's got to do with the case. It's what Sam used calling the island people said to know and long to know murderers. You know, he specifically called them, you know, even apocalyptic. So it was what he said, but it's not the program itself. Okay. That, but it's what he said. Because ele is the rumor from Simon, from Yeah. they commit these crimes. Yeah, so it was, you know, in fact, saya has been very helpful for Ifatatanga case because 11 videos were played during the trial. Because in fact, it didn't come from us, it came from the prosecutor's side. And thankfully, it was a win-win for us because but it was just one interview. Repeatedly said, calling them murders. So, but other than that, that's the only thing that not being convicted through that. Misleading for this, you know, but other than that, it was nothing. Faftai tele lava, faftai Sam, faftai Alice. Lela o matua ta bavala le manino le tulang walanga na fata tali se lao le nei tau te afifio mai ai. Se tau lono winga o le issue wa ai lau moli mau I mea na eva ai I le hit and run o le kamaranga le ka oko pere sa ilinga o le amio tonu. Ai kusa o ngā pe waru wa sau ai kua male langonga fo ile wa pe wa siwa wa ka wa koi mariska nga ka pe o ia le nga a wa vaenga le tau na ave pe famasino nga e fasa o me famasino nga tulanga le o sa ilinga yo la amio tonu hit and run e pe on ta fata noi o la ta tala fai to o vaenga le fa tai lewa manino mater vai ia o le no fai une nei pe no fai atu. Welcome back. Yeah, I lungo tato wa prokalame. Yeah, also for I faftaima fie le loto wa maua le urua I fatal noanga le nei. Yeah, as a free man once again. Yeah, I tua la fo atu le no le nei fai. Yeah. Ele le yarka I kaskasi me al tangata em fai mai sinana ta mai tala fai uma o ai foi tau te fia lo fai ai matulanga uma te tala le vanoa io mamoli ai lo fa anga fai u io tato tau mavai le la maka mai si vai va kwal sa fa si vai wa makua io fia ia si vai le nei va nga le ya la foto ma wala vanoa mamoli lo fa anga ma fa tai fai u Ya kaya soka. Ya, kaya mga bango. May mo le aku pakai ngayo ay no yo penga ko ko mai foi. In maka ku ne fa ngi ken. Ya mo le ne ang pakai dai nga foi so ko mo. Mo le la ko ko inga. Ya. Mumboleh pakai dah muhoi Samoa, kanga ka yoro alu famai mo ia mako, kau sailing oleh aku, kau lese pakai. Malo. Ya, saya mau tahu lu kabaile Elise. Ya, mau dia kualem apa pakai, ya, aku Samoa, jauh pilih. Yang mau bamau piala masih cover ni dalam yo pena yang itu dia pola man kai
ia ke o ko mai masang ia me se po so ai ko fingi so ko ruang ai ko mo puli asiak Ei, fai jam ko rum siapa ia mo puli ko si olo fanga ya ilaku ia mo ai nga foi ingai oskari mi sila alu fa kele mo ko ia ka mo ya lu fa le kuah la fo magi mi mang maku ya sekali jauh okay, Jam. Ya, ya, Lise. Ava kuia ya o ka pekengi o class. Ava tia te o class captain o ka ko vasenga e fai umaya. Ana ia la se upueni masu le faputai ia e whaadeo atu lava ai o le taimi nei Samoa a o te io le lau lau nei whaia o te na mai le tua ia e ratu papitua ai se faputai pa le lava po e le mitangata o te ioa o mai a faputai e la pe mai le tua pali ia le no mai ai le matou kes pa le matou nei le fatu mai mani mai ia e ao lava o na matia na faputai Samoa ai mese lava ai le whapitoa no papitai i le tapuaninga al shetato o tinipei ai mese lava le tapuaninga ta pale pia o fast and o te tari tonu o ana le se anofo i le lango malo se te kono malato lau afonu na lato komiti e le mawhai o na mato mawale siri na mawhai o na tutongi na mato luhia whako ia e se tato loko nois. To all the states in te ua misi a te au in Australia, Amerika, i nei Samoa, ia e mese fōi o New Zealand, Tutuila, anywhere around the world, o ia ia tato past borders. Thank you so much from the bottom of my heart. I'll take Lord, and we'll touch it on the team. My name is Sylvia, happy to see you. Namatamu Fie, Loma, I'm a fan of Loma, man, we are a tattoo case. We are Satan to me, Mahamai. This is not the end of it, it's the beginning to another great fight for justice. While I'll take the name, I would also like to acknowledge Tattoo Fight Out. I won't mention their names, but you know who you are right from the start. Pakitaiwa na letama, Pakitaiwa na lena macho umanapa. Ili amtan for editing final teachers at Iman. I would also like to acknowledge the support, great support of one person with your sister. A former to taxi play and Daniel, especially Auntie Chupu in Seattle, Washington. Thank you so much for everything that you have given me, that you have supported me with. But time waiting my time in my eye when I needed someone to talk to, especially going through this whole process. Special thanks to my family, to my parents. I know I always put them last on all this because I don't want them to be in the limelight. I don't want them to be affected because of the choices I made. But I know their support was always there, and the love and the care. My sisters, brothers, and their wives and children, I love you all so much. And I would also like to extend my grateful support to Anastasia Manful. Thank you so much, sis. Thank you for always cheering me up and for always saying hi at times that things didn't go well. Last but not the least, there's a special people that I wanted to thank, but unfortunately I will not mention their names, but you know who you are, the special couple between my parents throughout this 2 years ordeal. Thank you so much for taking care of me. Thank you for loving me. You know my heart. You know how dangerous it was, but you stood the storm for me, and I will not take this lightly. I will support you in any way I could, and I will also be there, always be there for you too. Thank you so much, TNJ. I love you both, and I can't wait to come home and hug you too. Thank you so much to the people of Samoa, to my villages. I won't mention because I don't want that.
but you know who you are. To all my loving fans and friends, thank you so much for your support, Samoa. And this fight, and this is just the beginning of another great fight for all of us. Malo whawtai tele tatou whatatantonga moro roi taimi, pe ano whai atu fo isa moe lau whaafunga o ina mua tau sila ili tangata e sofa ia Samuelu, male mori mau ua longo a, ia ai mese fo i o tala ua sueni ai le sailinga o le ame tono ma fo i le maliu o le atali ia tu au, ma o le ua sa o loto, o lana mori mau na sau, wa vema me ua saisaitia yala o le tula fono, whaatai le atua, o toe whaalia lana ame tonu, le ua toe sa o loto o ia, ma o le amatanga le leifo i le o le whaua wina o nisi o mea sili, ia mo le sailinga lava o le ame tonu le fo tau sisi latu. Ua saur ka ngaka whaafowinga o fōlinga o le au le lei o le kingo i oe peisa loka i o i perkangi ar ka malo. Ia, iai whamania ngā lea tua tātou whaatou wha mo le nei taimi tātou te whiso o taipea. Ai alofa te lea tu, manuia le nei e fiafi, tō wha wha soifoina.